ner malaken yam an walle bana right ka kwi look ki luge cha look rewi ka juba ka changa jandang raw wi raw ka pai baro ron kin dang raw wi jandang raw bakal gwasan cha lieutenant general doblam ramala kuer ki acting chief of general staff chaje chungtin ray lok ka juba an lugo mo an lugo jan bangwan wi bangwan dien ray long na diatin kon te cha look akan kon wi nyam ray look na me ki bantin kon tin ci togrede bane ka ngach kan dial kel kali gorjen o der channel der je support mi jiram jidit mi jan changa am ko jiko bi Nuer online tv channel bi je ka youtube gorno der subscribe kom bi je ka facebook bi gorno jin bi Nuer online tv page bi je follow ko mi chete ka report mi bare ki LÄÄR mi bare ka pet be shamala shube ka ji wanne kaman LÄÄR ode LÄÄR kana me to jojen wo sha look dakran machar cha nyoko menyor ka je ko lugo mo lugo jen bangwani de bangwan dien lieutenant general doblam jaraman ngwan dien kanetin kon tin chatich ka kwi kore dana ci tuok re weekend nasir ala nasir incident gwade ci akan dia ci aka captain re weekend juba atikan ka connection ke ga kanetin kon te jaga kormo ka betu re weekend nasir gwade tik lieutenant general doblam tin ka shanga doka jok she deny allegation she deny ke dobdana gwain ka ni ka men chaka ka ka je anoken bishi ka participate ke sharen mare kore dana shi tuok kela do ne me shi tuok kore dana tuok tuoka kam kuma South Sudan People Defense Force la de nya SSPDF kana Nuer Army ala local use kana te konde ku clash ke kana te konte te keter tele gwami mode kuma SPLA ayo daro da Martin kaja Lieutenant General Doblam jen acting chief of general staff jen kuer mente ku kuma SPLA ayo cheri mang mi chira me chejelat che kuma SPLA ayo cheje defense ke special court rewi ke juba kan lukan jen bangwan wi de bangwan dien ci Doblam chene de kon lat ka luk ga jogo no nena jane kure dane tuok ka queering ni chet ke socio economic factors tin mountain kon tin chet ka bot ke ta dane sin economic je ka je re wuch jen che tuoko nena ba men non kore me o shimar kam civilian ni Canadian Continental Military ke de SSPDF ci kamdien te nyon ke ci kamdien te jek ka kujamo na me she political motivated kor and kore dana ci tok ka nasar te jilok ci ga jogono tele kuma SPLAyo tele ke tetten ajenne no SPLAyo commander michi needed kontila Nuer Army michi ka dara ke ci ga mo ke strategy ne to bikan korp kana ter ka je ajentele SPLAyo commander michi na mo shito ano we are maka de ni SSPDF gwade dani ci korche tokten ka nasir ci dobe la do nene ajan dobe dani yan kana na me yan ke kuma SPLAyo akene me yan kana ga gwas me chela do nene double so describe the arrest of SPLAyo leader by government security agencies as a coup against the 2010 peace agreement ajane ta yan kana ko ayeri malka me dane cha tan ke ron kin dang rewel badak mun chal ke peace agreement ajane ku ni jan ko tele ne ti motel ti ci wore wiki juba te de kaf ka bom ka kan te konde tan kamal je jillo ke ga jogo no nene ajane SPLAyo leadership ki SPLAyo leader kwara SPLAyo Dr. Machaten Durgon kan ne ke konte kelke je we ke wore ci ka wore wiki juba a teleka personal protection teleka deini teleka ne de teka ka kel ko charen commit ko bi malbeten an peace agreement ne dan ci kana ka balo la magwa ajene woga ka a teleka protection ka teleka deja ajene mu de na kep ke je kela do ne na
ajana kume tela accountability mi chenyot ko tege korong wanti chituok charwa ke kuikur mi chituok LÄÄR county ke unity state charwa ke kuikur mi chituok karwal bait incident kerwal bait county katwin north county warab state ajana kan godati amu kan similar accountability kan tobo amu kan ne te konte wana mi te shana nak amu kan ka kebo abaka nung baka bin judge ke baka buluk an wale rege chituok LÄÄR county unity state kerege dana chituok karwal bait North County, Katwin North County, Warab State, a genital accountability which are top 10 kid can no one look about a boutique career down at talk. A woman wa came to mess feel like Jamo, echo, Chukocha to a Nasser. Cheney the contrary look Chagajugonone. Chejuk Kagajugono Kuma SPLA IO, she participate along. Ko Bukur, Baroda Cap Chongre Wicken Nasser. Charai ka kui kore chi tuo ka ron kin dangro jen dangro dong wan chi ron kin dangro jen dangro de dik ron kin dangro jen dangro dong wan gwase chi kore chi tuokten kam local use ala ngani muri ke ngani Nuer army ke kume men la kume self ke mi yadit na mo tuo ko kur mo tuo ko ron kin dangro jen dangro dong wan ajane gwase mo chu kume spelai wo chu kan de niken to chokwe kur baro wudi jen dik ala 750 members still at the NSPLA you can get deployed. Ko bikan the SSPDF kan Nuer army bikan ka separated ke bikan ka da ajene chune na mo chune realika ko tele korum beto ajene me cha the SPLA you cha kala na wena mo kam local use kan the SSPDF ajene chu situation chogwa kame kwa ka deploy ke 750 nyinyi ngani nyinyi deni SSPDF kene local use shi SPLA yo kene deni SSPDF ka testament mandana chalat gwasme ajene deployment mo melet kene ajene amichi kene coordinated cha coordinated ke cha nyak SSPDF quarters kene nasa garrison commander ke county commissioner ka ken netin kon tin la SPLA yo Kamesha ala ne ke 2024 chwala de wone ne kan denin kontre which kan Nasser ba ka deal watch be ka deal yen gwa dan tiketin ka ba force dien ba nyoka mino nga jerech jena dobe dan tinasin ko de Nasser garrison de inde de tinde ka ger kan aname jena mi cha coordinated ne ko shi chimman wori kan de ni chicken bila clash so lenga me de ne SPLA ka Nasser mo take order gurkan mot ko ngai kana gwano kwarente re wiki juba chikan de lawangang no kore ajen mlat kama gwas mene dobla dobe jenedi ajen me michine re alaka konde ni SPLA we na ka kwarko yune de ni chuka 750 yune la do wana mo ko chi de ni SSPDF kana man no chikan binyi na mo ron kin dangro jen dangro do ngwan akan kor kana tok koron kin dangro jen dangro de diich ajene ka korme dana chane gwaz la do gwata mo kachi malche ben kam ngani Nueri la Nuer ya me ke dina SSPDF ajene gwata mo chwa dini SPLA ayo dini SPLA yo chwa yo watch ne di 750 chu yu jen gwata dana chala ten chu de don dini SSPDF kana Nuer ya me atele riek mishuro da nyoka mlere roda until 2025 we recorded bokulo otu oko mkulo teko ba gade ba ko ke SPLA yo Doblam chela de jojo none general mandana yer mal jene a general former SSPDF chief of defense force general Polnang a general fail ko of the decision by just support rather than me chala none a wade joint defense board they just deploy ke gwade da national real kala joint defense board kan re kon sharen mat kel ko ba necessary unified force ba ka kan gwada ante tin ka ba ka nan ka Nasser ajene proposal mo me chajalat ko loko bidene SSPDF kan la nyin ke ngwana Nueri chawe a unified force akwaje deployed ko mi cha demand ba a local use ke local community ko teleko derin leto chwa unified force chaje goro baje lalet and when mo chwa decision me chaje ben yok mo kwaje reject wori shal ka me general Polnang yulugo no ne ba de SSPDF dini kente ko ne te Nasser ba ka ger ajene state general Polnang fonde chu battalion mu diɛn
kan ser yun 54 cho nyok menang ka malakal alo che men nyam en me share le kan wode yun 54 de nang na ser cho lo kin state cho jang cho laro kan yun 54 ba nang ka malakal as a part of preparation for military movement to Nasser. So mission me chala do no general pon and general medan take titko berika ti bugore lat ko te sha yat pin kenyam lokane. So remember this. Ala kuma spela yo chikatu mani kana lat ko de mal derben. Bane de kon loko malanga e kuma self ke me yadit. Chimnen lingin mentame ti general chala do wodi medan me be korbo kula tuo ke kana tuo 2024 chikuma spela chika participate ko ba de ni SSP da kana ngwan ba ka da ko ji korje to ne ga 2024 juna rai ko ba ngulel ba ne tin kontin la SSP da ba ka wo ba no ni ne se yun 54 na mo jene ne me chalat akan kor kana to ke 2025 ajene ka kore me shi ngwan shi uren lat wode lalat shu general pona chu blok ano kwa ne de to kwa ken ne se yun 54 kwa na kana se state chu no ne de ko ken ngai kon dial ne de kon sha kwan kan de kan integrated chitka abishok militia chitka agweleg militia kan de ni ti ka de ni ti sha de ni SSPDF ka shi ga ta ga necessary yun 54 ban ka wa ka deploy re week na se ta gu no number of violation anyo kuma spela yo telekated ko kan naka gwadran ko to 2024 shuka de ni kan ni ko 750 shukan kala da wana mo ko bi kan man no kam de ni SSPDF kan ngwanen wer ki local community me chi malche ben shukan de ni ken shukan nyo mo ken kan and then yende na mo shukur yo nyo lo to kam ngani Kennedy ni SSPDF ajen kwa ala jugo nodi SPLA yo telekated ka kore da na chitwok ke 2025 dunone e konti ka titten e general Paul nang ala de ni SSPDF tini kel ke selu kem yadit Kennedy konde logo jeno bi malbatede beben anyo kenyo wajeno ne cha ku atem chaje le keke ko wodi cha male da ne cha tanke 2018 chaje yar yen cha mu ke ku ko cha yen mana kwaren amana general ken senior government official ko kuma spele ayo kan dial kare ti gen na mene a violation of 2018 peace agreement a jana dum kan general Paul an kana logo no nan ka un 5000 gun mi gentle kom de to kon wala ko ko mi charwa je ko der we won yam den chwa yu ngok the presiding judge ram ne ko nan lat ka luk chukan chula no ba luk ba je kapcho cha luk cha nan ka changa jandang ro dum wan ka pay baro won kin dangro jandang ro bi de bakel jen bana ba je nyom waje tijo be more information ko ken bo nyom we kan no na me jenda na chalat ke jenda na gore nywa ka yakel mi jiram jidit gwasa ngono online tv channel ku channel we support ku je share kan ko ken ga cho paru jeno bi subscribe ka bi follow bon page ko bi tin content no go gwat me bi kan chwa mala shu ka ji ka pet ki ken ko ken bi ta mal ban nyu je kala rodin bye bye.